nashaka mbaze nyakubaha umushikiranganje timbega mwebwe munwera hehe igitoro cyo ni cyambere hanyuma ikigira kabiri naco nashaka nongere ndamusabe mbega iyo station munwera ko ntuvyo kunda ko bubakwa abashinga amateka nabo bayinwerako nukuri ni ibintu biteye isoni cyane kandi naho twicaye ngaha bamwe turababaye cyane ubu tugeze ahantu badutera amabaje abapolisi tugeze ku ma station nuko tutabivuga tuhorera ibanga gusa biramaramaje cyane la fois passée jewe n'umukenguza amateka batubwiye ati murabashinga amateka yego murabashinga amateka ngo murakabura mutabaye abashinga amateka mwari kuba abashinga amateka igitoro cyari kuba kibuze nkuko ku mayira abiri hajya mu Carama kuri station niho byabereye nukuvuga twatonze kuva 12 tuvuye ngaha ku kazi twahavuye saa 6 z'ijoro igitoro batubwira ngo kidukamiye ko twatashe uko nyene batubwiye ngo nituvugane ngo n'umudokoro umudokoro yaduteye ibaje nukuvuga umutwara tumutelefone yavuze ati jewe nta jambo mfise uri kuri tere niwo mutegerezwa kuvugana akabafasha ikibazo mufise kugazi yaho abo twatelefona bose batubwira uko nyene abashinga amateka bazima tukabura n'abantu badufasha kugira turonke igitoro buce dutonde ku kazi k'igihugu nukuri birababaje cyane twagira dusabe nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo babare bagenzi banyu nkuko namwe mwibabara mudufashe mutugirire imbabazi iki kibazo c'igitoro by'ukuri mutubabarire mudufashe mwotubwira ngo abashinga amateka mwese station tubahaye kuza muranwera ko nijya ndazi yuko byokunda kuko n'umupompiste no munsi afata ingingo yuko ugiye kunwa igitoro utamuha inoti ya 10 nta gitoro umuha none umupompiste ko afata ingingo kandi ahembwa bigakunda cyangwa umupolisi ko avuga ati ntushobora kwinjiza imodoka ngaho utamuha inoti ya 5 ko bafata ingingo bigakunda mbe hariho icyumushikiranganje ushobora gufata nk'itegeko kitokunda aho hantu je ngo manda hiyumvira ko cyane nibaza ko iki kibazo cyacu mugifashe mu ngiro by'ukuri mwoduteturura mu bene gihugu